Seguro que sí. Xa digo que eu pullina por aquí, aí no portal, por aquí, porque se metía coa miña mamá, que estaba aí no quiosque, estaba eu na esquina da calle Lloína. Entonces viñen, porque íbamos a sindical, viñen, e mesmo entré así, estáse metendo con ela. A reina así, mira. E dixen, sube para arriba porque te mato, piso esa cabeza, márchate para arriba. E ven el Lilita e dice, dalle, dice, dalle. Porque sempre meténdose con ela, sempre con a mamá, así. Entonces, no, por las malas no se hacía nada bueno de ella. Desde aquel día no se metió más. Sí, pero ella por las malas era traidora. Sí, tenías que quererla y hacer, sí, llevarte bien para... Entonces sí era una malva. Pero se non, por as malas non sei. Pois vamos a ver, eu son unha das últimas, me parece, que viñen á calle da Paz, pero o que teño que dicir que é unha calle moi acolledora. O sea, porque falaban de que xogaban na calle, cando eran... Eu, que viñen máis tarde, claro, do 85 para arriba, viñen os meus netos de Barcelona, pintaban cuadros entre eles, e un amiguito que vivía enfrente, aquel Jordán, yo da joyería daquelas de Joaquín, un neto, eso é, un neto, metíanse na tropical e pintaban cuadros, despois na feira vendíanos ali, o sea que o meu neto ainda ven agora e ven facer unha visita á Calle da Paz, o sea que é moi acolledora a Calle da Paz. Yo ya lo dije el otro día, que solo nos faltaba que llegáramos de un balcón a otro y darnos la mano, porque cualquiera que saliera de enfrente hablabas con todo. Una tropical, moi chula. Unha vez estaba aquí a miña neta e dixen, en vez de comer a casa, o meu marido non estaba, vamos a comer a playa, a piscina. Collemos un bocadillo aí no Orellas e viñemos a Orellas de chorizo, había de chorizo. Entonces enseñoulle este, enseñoulle aquel, enseñoulle, entonces ela miraba, dixo, me lo dejas oler. E o leu, non sei se lle acordará o que o despachou, pero yo quiero este, dice, carai, parrapaza, como parrapaza do ibérico, o sea, que supo escoller mismo... É da tropical que vendía? Pois a tropical ahora é como así como maseleta, pero eu vendía chuches, vendía café, os cafés que as antiguas da tropical tiñan para atrás, unha parte para atrás, que era da calle de arriba, que tiñan ali o tostadero. Eu vendía café molido, mezclado, a chicoria, que era daquelas que se mezclaba café ca chicoria. Eu cando viñen para aí, a mezcla que tiña a señora. Bueno, eu moi ben na calle de Paz, porque ela abría ás 9 e eu, como non son de madrugar, empecé ás 9:15, ás 9:30, e despois a miña hora xa era ás 10, o sea que despois a tarde tampouco tiña prisa de irme, pero a mañá, pero moi ben, moi a gusto estuve sempre, que estuve moi a gusto, e era moi amiga das da Moderna, doña Aurora, un encanto de mujer, moi buena persona, moi buena persona. Aquí os do cronómetro, tanto digo como a señora, todos, vamos, eu moi ben con todos, con todos. A tropical, elas, non recordo de ti, pero das anteriores, lembrome que moían, tiñan o grau, e desde a plaza do Ferro así, eu a min o cheiro do café, é unha cousa como dos elementos fritos, así, ou as sardiñas na playa ou así, pero xa entraba xa daba un cheiro de café cando moían. Sí, porque tiñan tostadero atrás, eu despois aquelo xa non o collí, pero eu xa quería eu, se digo, non son de madrugada, eu antes cosía na casa, cosía, o meu marido era transportista, entonces estaba pouco na casa, só tiñamos un fillo, se foi a Madrid facer a carreira, o sea que eu entonces había unha tienda no baixo que eu vivía en Celso Emilio Ferreiro, que era antes Capitán Cortés, había unha tienda, pero era de frutas e de pan e de eso. E dixía, pois eu vou coller a tienda a Sara que se quería traspasar, o Ovidio, que vivía no medio medio. E o meu marido a mañá facíame así, son choras de ir á plaza, porque daquelas ibas a comprar á plaza para vender, como sabía que non me gustaba madrugar, o sea que non lle gustaba que a collera, vamos. Sin embargo, un día pasei por aí, era despois de Navidades ou así, e dixen, vou comprar aquí unha barrita de turrón na tropical, que seguramente o ten rico. Entón entrei,
de casualidade, que eu non había entrado, non iba a comprar ali nada. Estaba unha señora tan elegante, tan... Era a mujer del... Era unha señora con todas as letras, había que dicilo, Del cara con muy todas as mayor. letras. No, eso no. Esa fue la última que murió, estaba casada con un valiente. Sí, sí. Pues conmigo se portó, no me conocía y se portó de maravilla. Bueno, en caso que me dijo, ay, no tengo porque mira, voy a traspasar y ya no compré y tal y cual, compré muy poquita cosa y tal y cual. Ya lo va a traspasar. No fue así como un negocio, digo, non hai que ir á plaza, non hai que ir non sei que. E dixo, meu marido, e eso aí non se me opuxo, o sea, que veu comigo, falar con ela, e todo eso. E eso traspasou, porque, por cierto, teño que falar desa muller, porque non me conocía de nada. E cando tratamos, dixo, bueno, é isto, a mercancía, como hai pouca, entra no traspaso. Dixía, bueno, lo esperamos, porque eu temos uns cuartos aí a plazo fixo, non quites, non te importe, tú xa me pagarás cando podas. O sea que, e despois que a máquina, que tiña unha máquina preciosa, registradora, que os teñen agora, sí, Cocina Rei estes, pero teñen en Allarizo, que me colleron a min o traspaso. Pois ela, se eu cando chego á tienda non está a máquina, eu non lle hubiera dito nada, porque non falamos nada da máquina, da mercancía, si que me dixo que a mercancía entraba no traspaso. Pero ela, o sea, que deixou María máquina. Despois entereime por un señor que lle facía cousas, e despois veu aí, me pintou a min algo e tal, que se enfadara incluso, o que discutira con unha cuñada, un irmán do Valencia, porque quería a máquina. Y él empeñouse, pues la máquina es de la tienda, y la máquina es de la tienda, e non me levou a máquina, ni me vendeu o favor tampouco. Por eso digo que unha señora que, vamos, pa min, con todas as letras. Despois viña, encantaba que a tienda seguira como tiña ela. Eu tiña ali unha camillita, con unha cortina, tiña unha cortina. E viña, sentaba saliendo a min, encantaba que a tienda seguira ao mesmo ritmo. O sea que vamos, eu xa digo, desde que tuve a tienda, moi ben, todo moi ben. A Rúa da Paz era desde logo unha rúa con moitos aromas. Tamén estaba o aceitunero, non? Sí. Iso tamén hai que falar. A ver, sí. No, e hai que falar que a min coñéceme moita xente que iban por ali e non te das conta ao ter moita clientela. Claro. E sobre todo rapaces, que ahora son homes, e dice que pasaban por ali e botaban ya mao ao caldeiro das aceitunas, salían correndo. Claro. Pois non hai un que non me... Si, era casi unha tradición. Era unha tradición, sí. Ir ali o meu pai non oía ben, a veces hai un pouco de taladeles, pero vaya, non me daban moita importancia, non? Desde que ano estaba ese negocio? Os meus pais abriron no ano 39. Viñeron 2 ou 3 anos desde a provincia de Ávila. Daquelas era que é moi curioso, porque eles é un pobo que se chama Serranillos. Están distribuídos tamén por toda España, non? Eles andaban con caballerías e vendían, salían un mes, non? Por exemplo, iban vendendo pimentón, aceitunas, levaban así unhas cosas. E un día, algúns parentes, un estaba en León, un irmão do meu pai, outro veu para Vigo, outro veu para Santiago, e meu pai veu para Orense. Estuvo sin establecerse 2 recién casado, con unha cama prestada, nunha pensión da Ponte, aquí onde estaba o aceitunero antes, creo que hubo unha carbonería, según me contaron. Eu nací no ano 39, no mesmo ano que abriron eles a tienda. En principio, según me contaban eles, era unha tienda que vendían parte das aceitunas, vendían 4 cousas. Unhas escobas, que daquelas vendíanse escobas, e non sei que máis venderían. Era unha tienda, foi medrando, porque as aceitunas no ano que eles viñeron en Galicia coñecíanse pouco, ou en Ourense particularmente. Eu moitas veces iba a Allarizo, a Celanova,
a Verín a vendelas, onde máis as coñecían era en Verín. Moita xente pasaba e preguntaba que é isto, sobre todo as negras, non? Creían que eran aglotas. Pasou igual co pepinillo. Sí. O pepinillo que non se conocía hasta que non... Bonito, sabes canto pesaban aqueles unhos barriles que traían de 400 e 500 kilos? E para movelos, o mascarón era o que os traía, bueno, o mascarón andaba con un transportista que chamaba Pepe. Entonces traían, tú acordaste, que los medios, para movelos había que... Pois un dos mascaróns, non sei se era o fillo, porque nós para abrirlos, eses barriles, había que aflosarlle os aros, fundir a tapa, levantar a tapa. Comenzaba o teu pai, un caldeiro aquí, outro aquí, e a rastragallos iba alá onde o Vitorino, era onde iba a calle, como é, tirando por... Reina Vitoria. Reina Vitoria. Ali había un Vitorino que vendía licor café, Vitorino. A Tutiflén, deixaban todos, zona Santa Mariña por aí, direitiños ao Vitorino, antes de ir traballar. O tío tamén foi. Reina Vitoria, esta que vais a para Alameda, non? Onde están... Non, estaba aí, na Pazo Gallo. É bajar do Jardín Imposible. Onde estaba Simago? Vale. Esa é da calle Reina Vitoria. Aquel vendía, Ali na Miñana. e a teu pai se viron un ano antes cos pais do Petit, ali ao lado. Iso foi o que me contaron daqueles. E o meu pai e a miña nai axudoulle moito. Pero o teu pai tamén era, Moi vividor, baixaba, xa xa, cando estando abaixo, chegaba abaixo, que chega a Teresa, estaba o señor Pepe, quiosco, baja, quiosco, o chinchibu. Quiosco, Despois que temos aquele moi bonito, verdad, Pepito? Freitos secos moito, o sea, que a cousa foi ampliándose. As sardiñas tamén están buenas, non? Secas, vamos. Un olor, non me gustaba nada. E as anchoas era un plato de luxo. Había que nas collía e puñías aí nunha pedra con un papel e pegaban na pedra, pum, 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 a farnelas. Non se vendía moito, eran tamén pouco coñecidas. Últimamente traíamolas de Villa García e había uns, por detalle simpático, nós vendimos moita conserva de pescado e viñan uns viaxantes de Vigo, viñan ser, eles traballaban cas fábricas. Entonces o meu pai encargáballe que trouxeran 2 ou 3 tabales, chámanse tabales ese redondo, non? Eles viñan co coche particular deles e apestaba o coche que viñan protestando que... Tamén erais la única de las únicas donde vendíais el bonito granel. Sí, No había en Orense. Mucho. No había en Orense. Non quero falar moito porque senón tedes que aquí falar vos tamén. Aquí, por ejemplo, nunca se mencionó en todas estas reuniones que tengo tenido, que no son muchas, a don Paco Relojero, don Francisco Blanco, que tenía la relojería la tenía aquí Carvajal. Claro, de la vivió, exactamente, vivió toda la vida en la calle de la Paz. Sí, enfrente, aquí. Sí. Bueno, hai varias... Bueno, ainda nos falta falar de moitos personaxes, ainda, por exemplo, da profe, Oi, eso non me contes que teño todo. Pero bueno, e bueno, de algún local como Rincón tamén, que ten a súa... Si, bueno, Rincón, primeiro as súas historias. Primeiro foi destes señores, e logo foi de outros señores, e logo fuimos, chegamos aquí no ano 65, eu viña con os tíos de Barcelona, Javier Generosa, e aquí estivemos, bueno, hasta que me casei, que pasa que a mí pillóme con 17 anos, non? A miña trayectoria foi logo xa con xente nova, non tuve unha oportunidade de coincidir con estas vivencias todas antiguas, non? Que por certo que son moi bonitas, escoitos con moita atención porque me agrada oírlas, non? Pero si recordo que o pasamos fantásticamente ben, moi ben. Estábamos, bueno, a nosa familia eran orellas, que estaban ao lado, precisamente, non? E estábamos prácticamente xuntos, e aí empezaron a facer
os riñós ao ajillo e os gambas ao ajillo, que eso foi un boom, non? E xa digo, pasámoslo ben. Logo eu derivé un pouco porque a miña trayectoria foi tamén musical, eu viña de Barcelona a facer cine, incluso, e aquí metíme a facer música e canto e metíme en orquestas, e bueno, desvié un poquinho do que é o cotidiano diario, non? Pero sí que me encantou estar na calle. Eu son da calle todavía, ainda que non vivo nela. A miña calle é a calle da Paz. Aí teño os meus millores amigos de sempre. A mellor xente, a xente onde mellor o pasei, verdad? Que xente de entonces, de 17, de 20 anos, que fallemos moitas trastadas, porque, sobre todo, no principal, os que fallemos as peores trastadas desde arriba, esas barbaridades todas fallemos as nós, non? Pero, bueno, todo con cariño, non? Nunca... Bueno, algunha desas trastadas tamén merecen a pena ser contadas. Eu a verdade é que aquí non facía trastadas, eu facía trastadas, me acordo algunha, no cine da Guarda, cando me levaban ali de vacacións, que estaba bastante máis libre. Pero creo que aquí tamén se fixeron algunhas memorables que tamén merecería pena relatar. Poden ser relatar. O peripete, vamos, que volvía de todo. Sí, se poden dicir, pero son moi brutas, eh? Bueno. A verdade, porque está o principal cheo de xente, non? Desde arriba, desde a pisar encima de toda a realidad. Eso é catastrófico, non? Claro, despois viña e atrás de nós, claro, ya botábanos fora rapidamente, non? E cousas peores. Cousas peores, porque os ventiladores andaban funcionando como funcionaban, e muchas veces levaban algo que non se pode decir, pero sí levaban máis de unha vez, non? É dicir, que facíamos trastadas de entonces, porque entonces non había droga como ahora, ni outras cousas, donde entreteníamos facendo estas tonterías que non, máis que burradas, non? Burradas de rapaces de 18 anos que non tiñan outra cousa que fazer en ese momento, non? Entonces, bueno, pero por demais, xa digo, a mí encantoume estar en esta calle, encantoume viñen de Malagana para Orense, evidentemente, porque venía de Barcelona. Oye, se te chaman a calle da Paz. Sí, moi acogedora. Sí, pero digamos que parece que había un pouco de todo. Calle da Guerra, dice Calle da Guerra. Sí, eu ya acostumbrado a outro mundo, a outra vida, non? Pero bueno, totalmente distinto, non, a isto. Pero sí me adaptei perfectamente, porque... Hombre, desde logo, dis que viñeches de Barcelona para aquí, o sea, que vamos, desde logo é bastante cambio, vamos. Estou estudando cine incluso, traballei con Vicente Aranda en unha película, non? Pero logo, xa digo, viemos pa aquí porque por non deixaron os tíos, non me atrevín a deixalos. Porque eu xa con 14 anos pensaba, estaba dando cine en Barcelona, non? Estudiando cine, xa pensaba en ser para Hollywood, con 14 anos. É dicir, estaba en outro mundo, outra vida, xa tinha outras ideas. Pero, bueno, os meus tíos non tiñan fillos, leváronme con eles, eu non podía deixarlos vir sitio. E aquí en que orquestras estiveches? E aquí estuve en varias orquestas, en grupos, pero terminé na Orquesta Aurea. En Aurea, estuvimos o último ano de Aurea, cando se xa cerrou tamén. Na Sala Aurea, vamos, esa que había no paseo, vamos. Allí estuvemos, e o último ano Mucho fuimos a bailar, verdad? Fuimos a bailar a la Aurea. Esa tamén é unha historia que merecía pena ser contada, pero bueno, digamos que aquí non cabe tanto, pero vamos. Esa é unha historia fermosísima. La Julita Camelo. Digna de contar e digna de que a xente escoite. ¿Recordaste a David Salvatería? Claro. Uno de los mejores de Galicia. Extraordinario, sí. Sin tener idea de música. No sabía música. Pero madre mía, cómo tocaba la batería. La mejor batería de Galicia, quizás. ¿De Galicia? Mira, yo estuve en una cena en Madrid, y era un Jueves Santo, y cerró al acabar la sala, estaba una orquesta de mujeres, en este momento no recuerdo el nombre, Olga Guillot. No. ¿No era Guillot? Olga Ramos. Olga Ramos, sí. Y entonces dijo, vamos a cerrar la puerta. Y se quedan ustedes aquí nada más, aquí nada más. Y entonces nos empezó a preguntar a cada pareja que estábamos donde éramos, me refiero a la Aurea, ¿no? En este caso no tiene nada que ver con la calle de La Paz. Y entonces dijo, ¿dónde son ustedes de Orense? Y dijo, Aurea, la mejor sala del norte de España de los años 60. Y una de las más bonitas de España. Era preciosa. Preciosa. Aló, falando de salas de fiestas, Manolo, salas de fiestas e cafés teatro, contáronme que moitas completistas que chegaban a Ourense na posguerra, nos anos 50, que chegaban mortas de frío e de fame, iban a cenar moitas veces a Orellas. A mi verdade pasou moita xente. E depois iban ao ambigudo principal a tomar o licor café. Contamos.
¿Te acuerdas? Sí. Yo no sabía eso. Cuando viñan, sí, a Bilbaína, cuando viñan a Bilbaína, sí. A Bilbaína A Lola Flores, en Sevilla, sí. Sobrinas e despois iban a Bilbaína. Sí, Paquita Rico, así, todo eso. Pero porque o que estaba na barra era máis Bilbaína, parecido. sí. Pepillo. Estaba na barra o Pepe era que logo casouse coa chorreras de aí. Exacto, sí. E ali íbamos máis polo Pepe, porque éramos da pandilla. Salíamos dali e íbamos a facer o recorrido. Pepe de la Bilbaína, te refieres. Pepino. Sí. E logo as artistas alá no fondo de toda a izquierda. Viñamos dos Collían mozos. 3 ou 4 nada máis. Viñamos dos mozos. Claro. Sí, hombre. Y normalmente se alojaban en la Casa Concha en Santo Domingo. Sí. Casa Concha, sí. O sea que esto non ven a la calle. Sí, pero Era a continuación, claro. No, bueno, pero digamos que a Rúa da Paz funcionaba un pouco como punto de unión. Sí. Estas eran, sí, lo que dicen, que venían a las rejas, venían aquí, se hacían su espectáculo y luego a la noche, pues el alojamiento era la Casa Concha. Sí, pasaron por aí moitas artistiñas. Logo tiña a direita a Casa Telo, os sitios onde xogaban a pasta, claro. As cartas. Onde? No mesmo. Aí estaba o palco, logo a direita había un saloncito para os que iban xogar, porque eu tuve amigos que iban ali a xogar as cartas, os cuartos. Xogar pillero, Un vecino meu lá de Trasalba estaba estudiando e botaba máis tempo ali que... Estudiando. E xogábanse moitos cartos, non? Con Angelito. Angelito. Da tienda. Da tienda, sí. Estaba aquí, bueno, a Bilbaína, pero metíanse lá. E chegou a facer algo na vida. Estudiou algo na vida. Quen? Ese Hizo carrera. Hizo carrera. Ai, non sei despois, sí, porque eu viñeme despois xa... No, creo que no. La tienda estuvo siempre en la tienda, hay un barcito que tenían allí en Trasalba. Non chegou, non. Claro, si en vez de estudiar iba a xogar, imposible. Había mucho más. Sí, bueno, hai que andar para todo, pero... Compañeros que iban de pueblo, que iban a... que ya estudiaron magisterio en la Academia Valdes. Sí. Compañeros que eran como 10 años más viejos que yo y no habían aprobado primero. ¿Y pasaste por la Paz? Academia Balmes que estaba aquí tamén. Sí. Na Rúa da Paz. Sí. Onde la tiña Sí, porque aquí tamén outra das cousas que había non só había bares nin tal, había unhas cantas academias e escolas. Peluquería tamén. Estaba aquí a profe dona Mercedes, das... Don Manuel de Dios. Del amigo. Don Manuel Se ponía uno cuando aquella le enseñaba la vara y decía, Pepito, ahora voy por ti. Y daba a la parte de atrás de la casa, es una casa delante, atrás. Sí, a la plaza de los caballeros. A veces decía, no habrá unas escaleras para poder baixar. Escapar. Y escapar. La es que la profe. La letra con sangre. Entonces Yo pasé muchos se días, respetaba mucho, ¿no? yo pasé muchos días viniendo a comer a casa a las 3 de la tarde, porque no me dejaba de salir si no sabía la lección. Con permiso de mi padre. Y ya te podías poner tú como te da a él. As súas leccións dixeronme que eran un pouco improvisadas, un pouco así... Bueno, improvisadas en que sentido? O sea, que era a ver o que toca hoxe o que... No, era una cultura general extensa, pero en principio a lo que yo fui, era bueno. Eran los principios básicos de cuando empiezas a saber leer, escribir, las 4 reglas que de aquellas se llamaban, y un poquito de los principios de geografía de España, de cuando todavía los montes Pirineos nos separaban de Francia. Bueno, y de aquello lo sabías, pero claro, si en un momento preciso no sabías que los montes Pirineos eran un monstruo de fama, tenía una vara de bambú de unos 2,5 metros así. Y como ella era bajita y gordita, no te daba alcanzado, corría más que ella, entonces te comandaba la vara sin dolores. Para ella. Sin dolores para ella, claro. Yo se abría, la veía desde enfrente, se abría la ventana. Sí, bueno. Muy memorística,
los años que yo estudié hasta cuarto allí, de bachiller. Con esta profe. Con esta profe, sí, sí. Tenía ayudantes y ayudantes, o sea, pasaron varios, doña Celsa, varias y varias. Perdón, Toñito, y un hijo de cine. Ah, sí, Sí, señor. Y un hijo de cine. ¿Verdad que no me equivoco? No. Ese señor se levantaba a las 10:30 de la mañana, llegaba al salón donde estábamos los niños con una bata de seda, corrígeme si me equivoco, se llegaba y decía, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Han desayunado? Sí, señor, pues yo voy a desayunarme y te contaba lo que iba a desayunar, se iba. Este señor me lo encontré yo después de muchos años, en el año 62, haciendo yo el servicio militar en Madrid y trabajaba con un alto cargo en el Banco de España.